दूरम अपराध गच्छतु प्रवाहं ओं सोह देवा प्रयसुनस्रवाहं प्रभोः जातो सौकरभिहन्तो शैवदानं सदनश्यमानं सर्वतोमुखम् ओं अस्य श्रीं ओम श्री अग्निपंचाख्यमंत्रस्य कैशवरूपाख्य ऋषि इष्टप्रसन्न अग्नि देवतां विदमं सदिकृतो होम कर्मणि अग्नि अर्चन विनियोगः ओम विष्णाभ्यमृदरं तर्जनिभ्यं श्रीशिष्व मधुशिखाभूषण अनाभ्यं मुक्तं नवनिष्णुत्राभ्यं वषण महाकरदरवशाभ्यमस्त्राय भटः ओम आशीनमतुरणमदमदन्दिने स्वस्तिकां कारणात् चतुर्थी अपादं स्वग्रे प्रातर्त्यस्थितं प्रशस्तेन स्कन्धेन नाम सुदानं कृतं भूर्भुवस्व पार्वतीनामाग्नये नमः पार्वतीनामाग्नये मावाहयामि पार्वतीनामाग्नये यत्रागच्छं विहागच्छं यतिष्ठोत्तरदिष्टनमोदाग्निहिताय नमः पार्वतीनामाग्नये आज्यासनादिपदसनादं सदारादं विद्यं स्वाहा प्रत्यये आज्याचमन्नं सुधाङ्गमहं अग्निप्रदलितवन्दे जातवेदहुतासनं हिरण्यवर्णममलं धाताराविश्वतो मुखाम् ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये पूर्वाहारम् ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय दक्षिणाहारम् ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये पश्चिमाहारम् ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय उत्तराहारम् ओम स्वस्ति पुण्याहम् एवमस्तु विद्यामयं चतुर्भो ब्राह्मणेभ्यो राज्ञा प्रदानेन शान्ति भवन्तु ओम अद्य श्री होम कर्म समये महाभ्यो कर्मान् विकृते तदित्यादि तारावार ग्रहण चित्रण प्रदा शुभं भवतु सर्वशुभानि भवन्तु।